palat lani gitu kinong yalam jo gitu. Balai li esok kan ke NPP fi yang mat pendiet yang ni upai ba. Kat ba kat dai ka BJP. Kat no kan BJP kala tabor yang ni kat no kala le yang ni fi long kum ubre ubastat tharai ba fi le ikini. Ngap tu bahaya ke jingkran jo ngi kiri temen. Itu. Mo. Namar ba kajingkran ke palat bat kinia ki bon sei ki ban pendiet ki brio ku baong upreston man pendiet man ka san snem ki pai ba ki diet man ka san snem. Ten rengi mentat ngimbi pi. Ngimbi. Ukran ni ke ketien ke balalang ta babeng namar babeng bakho hado kata-kata yap u khasi dan balai ai u yap u ba serius hado mentaka ni khidmat dan ai ru ban mi persai la lap ik sabut mi persai yap kedhar sanlak li ai yau khasi arlak nang ta pada kem mardor kat bal jing sak peniap ulur syal nyau tahan ti po isa mati lale ayu keliau tu prestur lale ayu uang keleng sodong uang ban pendiet ya upai ba dak ba beng dak ba kho ka jing beng ke jing kho kan kerto kelas uhi ni kum gi pai ba ni la smau thu na matang dak jing beng ke jing kho ya lap ya kanong rim dan suli beng suli kho perstapra akibrio benang bu ai nong tanglang bapli kendra bu susong shit klek dia ru kenjat takor ya ubrio katto ke pensat yang ni bon persta pada utuh hakati upertah ka jingelang jong ka PPP kiblai ai balai kislang gi kraw ki bapli nama kan ma ba kibrio ki baya rengkat bat ublai kan ublai unyalam syahmat bat kun ba ong ubat JJM Nicole Roy lada ma fi fem bot ki angel kin bot u job atat te ngangai ba uni pra un sa sensyar ha kawai kasni ngada snok tenat ba fi ai uni nambar bagan yo kran ya fi ha de namar balai bangadas ngau tham kam sim ha bagi ia ke jing ben ke jing kho ke balak palat kran ni ka ikanong rim ken pen ia ka ikanong rim ba upai ba un so thu bat le ka ikam ke ma filayo sensyar ka tasnem le ka ba kam ke bade ban le baki khon samna jongi kinum koi ha kata ka lep ke basir kai ba unyalam upraston ten song kat ni ula le ka ri ba ke jai penriau ke jongi kari khasi kat ni la telep beleri 4 yoi udah kuat sepanyalam syai pada yang ni pai ba syai kuat penyalam hamno ketakari bak kejai benriau kan kio kat ni lah ngam kat ni lah kerdu kertan kat ni hamno mana badan bapai baik tang kibah sendak tiet bolero tiet kali remdor balai tang kibah dan sendak banyayat sendak hendrai ya upat kena upat rak pada lasa akum tu nyat pila yok mafi kumbaong balai bangakran ni ke disisia kuma penpa ubak bantai dor. Uang kumno ngai lakula san klor nrengam tire hak bakut lek long balayo ke san klor. Uya tu mau ndai mengajelar menga. Sila yo iya ke video. Ulayo ke san klor. TM gitu ki high level kan yap mangi pada urit uria. Ki kam ke bakile kamot mangi ki brio ki ban ki bak snap tu bhabat pe thang pe ya kanika YouTube man la kaski niyo ya kata ka jing sinsar don bor bat ke jing le don bor kabab don syuk kanong rim hey ru suyat ben beri man la ka khep man la usnem kat be don ke election ben be ikibri mental i balak kan ter upra man le ki jakka keren ya uha ya arden hadu kuma keren ya uksau kajing keren jok u kapan kelayan ni bangin buat tak sa upra ngang ada kinong kersian jo ke NPP ningkong nring ngalamat ki mo ngalamat ngala kersian kongres ngala kersian ngala penjok i mak palaru nrai ngai bampoi sia ru hakan ni khep kajing tombor ba kajing keren benya uba arden ublah sak sangat aspa foi kan aspa no kenta ura sak tangan kemta kari bajai benrio nado budang don ha ke FKGGP ura long presiden katto upai ba uyalam ndai kumno ki kena katto kami ikajing sak tangan jok katto pau hajar katto lakmi ikibrio mjudon kajing kulmar baka kuak ban pen kulmar tang ha sning ka ong kumno bang hak kita ki parti
Lek banyak ubria kenjat ya ubria. Ka kejat kan sa kenjat hiaki batkin sa ngam. Siapa rengan jong uprestun. Uprestun udah uway nomor ulaim nang kong iladir urengkang hina ka kongres jakan ni ka NPP balai ba uyo. Melo ulaim iladir. Kadai. Bau ulaim iladir. Sak thok ba mafi ba bu ya kan ni ka nambar ban phap phuan. Ngapun bang aku ban pensaya pi bak ibri baro ki pak bak ki bio iya kan ka khidmat bakan ni kan ka last minute bangin kinter kaj ya kan ka bam sap baro kada corruption balai bayau Amit Syah menut penkem kan bang berngam yu ba arden wa Amit Syah engkau ubang penpau baka meklia kan number 1 corruption kada ni kam dai Kadai. Balai kena pada yang adan ban pensisya. Yang Amit Syah menurut. Mensau Amit Syah lihat terilang pat hak tu. Kaya kejimut. Ubah ngimben ya ubri Malaysia ya Kevin Malaysia. Mo. Ngadan nawe konstituensi ngai long bayang bahasen. Nrai balai kan bagi fagi ni parti rulum rokat lias din bos lut. Tadi bila email lagi. Gila yo san klori ladi kim tip si upai ba ulang ngam satria ki delot ya upai ba berokhoi ya ladi ti yo kan bantin iyang sya sebilat sya Amerika sya kan kibon kila yo upai ba ulang saring hang hang ni kadai kan wei ka ba ublei usai mentah dak jing duai jong ni upai ba barabon ni duai ban sei kinong yalam ki basida mentah ublei usai ya uni doktor iki ba uni yo ka jing job ka badan burom ni pilot mangitin namar bat ka jing isn ai jing syakan tok pala bat ka jing elam bakla kum ong banyetri on sakay iksro inteherangan kumba ukran ka tien kum takan kristo kelaya ngin duai jor mangi de kristan ngin duai jor ba ublei un isn ai ka tu tangah hala ka wan hala tu hindu hikmat imani kasyat Jai Sri Ram dan balai ai salah banadan hikmat dengan bentiu dak biak nak hikmat sendon to ku boleh sibol ni saya betek Hai takang. Tak.